Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagadumutan ay tanga adubaw, Marjorie anakaw. Iparaman ko ken ni Nunoy tatang. Anyat ko nam. Iparaman ko ken Nunoy akalugaran tayo kunak. Ay nawaw, agraraman kamay. Adanobya ni Nunaw, isan ka day. Anya ko maitano adanubya na. Iti anya agapaw nga ikamit adubaw. Anyan tulangan, ti panunutan na iti tattao ken ka. Adanubya na kunayo, nga maawan mo't makitak nga iyawid na dita balayda. Tida magkukit OFW tinobya na. Saan mo't siguro adakas ti mangibingay iti grasya anaawat tayo? Diyak amukan ka. Nagadulakit din nga amaw. Mabit lang, umayon. Naimbag amalamyo na na Flora. Si kamot gaya Marjorie ako. Ada ka din ni Nonoy, nana. Adda iti silid na. Adda ka di masapul mo iti anak ko. Isu ti gagarak, nana. Kaya't ko ang makita kan makasarita ti anak yaw. Ala, mabiit lang nga raw tayo ba? Numalpas ti kontratam, di mon irinrinyo, Aimee. Apay ko maakat kayat ko ti makaurnong. Saan mon nga irinyo tagkasartan? Siya kon tagtrabaho para ti pamilyata. Makitan to sayang mat no saan ko nga irinyo. Nasingpat dagit ni amo. Saan ka kadi anabannog? No para iti arapaap ko, ano sak Ala, adagan ka dayta. Nonya ti planom, anu saklatan ti aguray. Agyaman ako unay nunoy. Sige, agpakada akon tagtrabaho kami manan. Agan annad ka kanayon dita ha. I love you. Lunoy! Lunoy! Apay ka dinanang. Adda bisita manak ko. Sino ti bisitak nanang? Ni Marjorie akaruba tayo. Kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw. Anyaman nga tanti ibagarita babae. Rumor ka, tasi ka ti makisarita kenkwana anak ko. Anya ti masapol mo, Marjorie. Para kang ka. Ay nawaw. Anya dayta? Adobo, para kang ka. Pasensya kan ngam saan ko nga awatan dayta. Ne, apay ngay. Sayang mo't no di mo gayam kayat. Amang ano niya pa ti panunutan tinobyak. Di ka madanagan, ta saan namat amaamuan no di mo ibaga kang kuana. Saan nakakasi ti pampanunutan? Loyal aki tinobya kanya. Amok mat dayta. Diyak kaya ti agarami ti tiba nagapagsakitan tinakam na. Isa pasensya kan. Para si dalaang mo't. Maudi ko maritan. Sana may parabang ti kastangar aramidam. Amang ano niya pa ti panunutan dagiti kalugaran tayo no makita da nga umay ka di ti balay. Anya timbaga na ken ka anak ko. Adda adubo nga itid na ko ma. Ngam saan ko nga inawat na na. Amangan no agsakit tinakam na ket guraan na ka. May mayatan ti kasjay tapno sa anamang namnama kanyak. Ken tapno amuna ti paglugaran na. Sabagay, adda punto manak ko. Nang runa ket addametten ni Aimee anubiam. Nakunayo pa nanang. No umay manan. Ibagayo asardengan na kon. Diyak kayat ti gulo na nang. No kasta ti kayat mo. Kasta nga ro ti aramida kanak ko. Agyamara ko na nanang. Aywan gayam, kumusta metten ni Aimee ijay abroad? Nasayat ka no, mate. Kaano nga'y nga agawid? Awan pa'y na ibagana, nanang. Anusan tayo nga urayan, Nagkarimot kat di nga agpasyar dito lugar tayo no agbakasyon dito Pilipinas. Kay, anya nga
Saan naman lang ay nawat ti sinangay tid mo kuma? Saan nga rod, tatang? Nagado a single dita. Ni Nonoy pa'y lang amin nga danobya natin Agusto am. Ay, nawaw. Iso nga rod mat ti kursonadak, tatang. Di ka man nag-aramay. Anyat amuyong ay. Amang ano na pimpintasak ng itinobya na. Oray pa'y napintas ka no saan asikati kaya na awan maramidam. At dapay, tatang. Jak amukan ka. No kasta, nagbakasyon ka gayam? Wan, agpasyarak ko madita lugar yung. Aywan, kaya't na ka makita ni Nanang. Sabaten naktungarot ijay terminal Mabalin lang tamad. I-text mo lang nun nga oras nga da ka ijay, tap na amukmat. Wan, agtek sakto kan ka. Ayun gayam. Anyang iti kayat ni nanang mo apasarabo, ta iso ti gatangat. Kung pormilatan, saan mo't na napili ni Nanang? Noan niya ti adda, isulatan na. Kasanungay no di na magustuhan ti gatangat. Ay nawaw, sigurado ang magustuhan na oray anya pa reta. Langro na pa, no naggapoy ti manugang na tubi. Masapol ngagdalos tayo Nanang. Ay nawaw, anya ti okasyon aya. Awan mo't kat di, ngam adag pasyar dito balay. Asino mo't ngay? Ti manugang yu tubi. Nukasta, nagawid ni Aime. Wala nang, kayat na ti agpasyar dito lugar tayo. Ay nawaw, apay adi mo imbagbagaan na sapsapa. Kay bagbaga na lang kanyak Nanang. Jak tupay ammo nga dagaya man dito Pilipinas. Ay nawaw, masapol nga agpasalunak nga rod Nakababain mo't kuana, nukastoy ti itsurak amadanunan na. Ni Nanang nga talaga. Napintas kayo lat tamad nga oresan kayo nga agpasalon. Di nakman bulaan si Kanunoy. Nakita yu di babae akadwa ni Nunoy, tatang. Why? Apay ka day? Iso siguro day jay tinobya na. Ay nawaw. Apay asak ti pagsalud-sudam. Ada ko matiamok di tangay. Ninunoy ti kasaritam No day jay man tinobya na. Exotic beauty magayam ti kayat na. Exotic beauty man nga bagbagam. Kay sumat, tatang. Kuna man no nakita yu ti babae nga inyawid na. Napintas ba ti babae ang nakita kakadwa na? Jay pandak, tatang. Agpada kayo laeng, mate. Sana. Di nak ikumpara kang kwa na. Tasabali matipintas ko, tatang. Nagapuan nyo na Flora. Iti ayan ti kumarek, at dala na pan ko intulod. Adda ibagam. Adda nakita ka babae di balayo na. Asino day jay? Ni Aimee day chay nakong. Iso day jay tinobya ni Nonoy, nana? Isong agpaisaw. Adda ka di parikaot. Exotic beauty gayam ti kayat ni Nonoy, nana. Exotic beauty. Kaumat, nana. Napintas mo't ni Aimee Adaya imbagak apangit, nana. Napintas mo. Exotic beauty ako nada. Apay nga rod akas tate katawam. Kasla adda kayat mo asawang. Awan mo kidya, nana. Naragsakak laang. Di yung amin ikan itidakas akay papananti pa nagkatawak Anyat kayat asawan ti exotic beauty ay anunoy. Exotic beauty. Wen, Nakangaganyo mo, titi dahi ta sa una nang. ni Marjorie exotic beauty kanu ni Aimee. Idi kwan sa bali ti katawan na. Anya? No siyak anakangag kat kasla uyawon na mo tinubyam. Kontrolan niyo ti boses yun nang. Ada ni Aimee iti kusina. Madama ti panagluto na. Amangan numangag na kat masaktan tirik na. Nakaluto ako, Nonoy. Umay kayong tamangan tayon. Well, umayin. Nangagimat siguro da dyan nanang. Mangan tayo pa Di yun dakdakamaton da ita exotic beauty. Nagawid magaya man tinobya mga exotic beauty. Apay akas tati katawam.
Ah, Iti kasta tono ti boses mo. Amuklatan nga da sa bali akayat mo asawan. asano mo ngamin? Di mo imbagbaga nga exotic beauty gayam ti kayat mo. No imbagam anasapsapa, saan ko maanasayang ti oras ko kang ka? Oray anya pa iti ibagbagam. Ni Aimee ti kapipintasan iti imatang ko. Kan kasano ko manasayang ti oras mo kanyak. Saan nagpat nagdaton kan ka? Maawatak mo kide, no apay ang mahilig kayo iti exotic beauty ako nada. Mga asim, tadi mo dadaulan ti aldaw ka. Ay nawaw, ibagbagak lang ti pudnuan niya. Di ka sumardag. Kayat mo ti apa, ha? Maminsan payakas ta ti bagam kanyak, makaraman ka talaga. Anya, Kalpasan ti mano atawan na panaguray ko. Naikalay sa kamot langan, Aimee. Agyaman nagtana oray naknunoy. Huston ti abroad, ha? Siyak mo ti agtrabaho ita. Wen, iso tinagtulagan ta. Saan ka di? Congratulations ka na kayo adwa. Nunoy, Aimee. Agyaman ka milaw na nanang. Anya ti kayat yu amerienda. Saan kami pa'y amabisin nanang? Into madamdama manan ananang. Sigurado kayo kaday. Uwan nanang. Ibagamin to numabisin kami. Malangarod, agsubliak iti ayan da abalayan sisil. Payapayan naklaang no adda ka sa pulan niyaw, ah? Imbag pa di exotic beauty ibagbagam inkasardan. ay nawaw, anya ko maita kanyak tatang. Di ka umapal. Awan makagapaw tapno umapalak anya. Amaw ka nasakit lat ta tinagamaw. Ta sa balit inkasar ti lalaki a korsonadam. Awan bibiyang ko kadagita at tao tatang. Nasakitan niya. Saan ngamin anasaya at uyawam ti itsura ti para matao? Amuyo ti kayat asawan ti exotic beauty tatang. Saan apa naguyaw daydian niya? Saan na panaguyaw ko nam? Ngam no agsasao ka edi kat kasla katawaam ti nobya ni Nunawi. No apay ngamin nga isubliyo dayta kat napalabas meten dayta tatang. Si kamot gayam ti mga awawir iti apu ka kapsat. Wen tabi si dananang kentatang na. Karupro pala unay ni Nuno ti putot na. Saan mailiba, kabsat? Ay nasyakbet nga ta. Kaano mo't nga ta amaadaanak iti apaw. Ibagam kin ni Marjorie tamaki asawa mutten, kabsat. Gasat nan samot ti agbaak. Awan mutten ti mailawan. Nagado akalugaran tayo. Jak man amo iti anak kaw kapsat. Jak amaw non nyaman ti plano na iti biyag na. Kumusta ti lakad mo ay may bakit? Nasaya at matlakay. Iparenovate ko nga rodan ti sari-sari store ni Nanang no kargaan nyo manan. Wen man lakay, isupay mat ano da gumatang. Wala. Tapno dapat lang pakakumikuman nyo kan Nanang. Wen nga rod, masiksikuran ngagtugtugaw laang dito'y balay. Saan ka anairwam? So akasta, bakit? Ayun gayam, ex mo day di ang Marjorie, saan ka di? Ay, sana. Kursonadak lang idi. Ngam saan ka nagdaton kan ko na. Apay na saludsud mo. Wen tanaran na ak ijay paradaan itay, kat from head to toe ti panangkita na kanya. Ay, umapal lang siguro kan ka. Ngamin, sikatin kalaysa. Kunamlan asino mo't akapipintasan. Ay nawaw. Asinaw tinapintas. Dayjay nga ay mi Apay manan ni Aimee. Naranaak ije paradaan itay. Kitay na. Jak magustuhan di kas di pa nagruprupan na tatang. Apal mo kit di na ita. Ay nawaw. Dayjay nga exotic beauty ti apalak. Saan apulos tatang? Already maklunan. Amuklatan.
Makiasawa ka kiti mo tayo, tapno sana deta biyag ti karubat ti bambantayam. No eksotik mo lang ti kinapintas, wano kinagwapo da, uray saan ang tatang. Anya. Danunoy ti limabas. Makimisa man siguro dagityayan. Ay, sana masapul ang ibagayaw, tanakitak ida, tatang. Kahit apay nga raw nakastatit suraam. Naliday ka, Mike. Ay, kaano mo nga tatatang? Ti anya. Kaano mo nga ta mabirukak ti lalaki akas kin ni Nunoy? Kasano ko mga damailawaan ken ka, ket nakauyaw kamot nga man. Saan mo tatang? Ay, di ka man nagkalintigan. Exotic beauty kung kunam iti asawa ni Nunoy iday. Positibo mat ti kayat na asawan ti exotic beauty. Kumaang madimot ti tono ti boses mo. Agkatawa ka pa itong galibagam ti exotic beauty. Nga manya nga ita. Kada kayo sika ti awan pa'y asawa na. Napalabasan day tatatang. Naamiris mo mat siguro ti bidot mo anya. Naglawag aday ta nga ugalim ti may sa makagapaw no apay asaan ang nagdaton ni Nunoy ken ka iday. Amok day tan tatang. Agbalbaliw ka nga minay nanakaw. Agsingsingput ka. Tabareng adda pa'y mailawan ken ka. Ay, nawaw! Di mo uyawan ti pisikal alanga ti padam a tao. Di ka mangibalikas iti dakas asao. Aramidam no anya ti umno. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam inton dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.